abashubuzi okwetombwitire embarira y'ihanga ehereze kushohora kizireho bari mu kiganiro cyabo ekitebekanisiibwa aba Private Sector Foundation ekigendererwa cyo kutera tochi mu mbarira y'ihanga ehereze kushohora ya trillions nshanju n'ibiri. I expected to have fighting of corruption somewhere as a precursor to the budget. Why it is a note, you say NB, all the above can be achievable if corruption is minimized, because you cannot fight it in a day or two. Embari reji yo nungi konkanza kushanga ngo okuba budgeting ekone mu sente ezimwe zizakora gukushimye kubana zikora ezimwe ka district local governments zitunga bwanyuma yo hageze rwire ushanga zitakoze sibonje nibagira ngo government neta sente nyamwingi yo mu sectors zitari zimwe na zimwe okwera abanya-Uganda kutunga buhereza burungi ngo bitu sente zihwera mu office agahiguru ziremwa kwika muntu wa hansi tuwanisa enguzi kwenguzi y'enguzi bubaddewo je sente katugeze tugabe trillions nsanvu mu bbiri lero nizo kwesanga kulwenguzi ngesente ezo tezikoseddwa nga bazirina okukozesebwa bano busasoro bano bagusoroza basorizo ngomuntu tubona kandi hatito cyo kweta service delivery nare turi kufuna mu biha. Mukuru w'ekitongole cya Private Sector Foundation Jacqueline Kansime Omwiza nawe ayine byashoborire okurebeka ngo emihendo y'ebintu na nemishono ya government yagira ki yakora haba kuba twanturebe bashuza bamwe bari mu agriculture babatashemerire aho kugira ngo budget yabo increased kandi bine bintu byinji ebakozesa ku making sure ngo bintu byabo bashobozebwa. Omukwezi kwa mukago mwaka ogu government ekahinguza embarira ya trillions nshanju n'ibiri kandi hariyezi trillion emwe n'obutonyezo 8 zikazo mu kongera omutindo aha bintu gasha kweriya surutuguse.